Мынакей. Мындай болуп портердин уталбай атканын бүгүн себеби эмнеден экенин көрсөтүп беребиз. Кимде ушундай болуп атса, ушу видеону аягына чейин көрүп, өзүңүздөр алмаштырып алсаңыздар болот. Мына, жүрбөй атат. 5-6 жол баскан. Эми жүрдү. Ушу себеби эмнеден экенин азыр көрсөтүп беребиз. Мынакей биринчи аккумуляторду үзүп алдык. Эми мына сыяк бажар бирнеше болуп кетпесин деп. Мына стартерди чечебиз. Стартерди чечкенде биринчи мына штекерди чечип, анан бул жакта 2 болт гайкасы бар. Ушу болт гайканы чечип алабыз. Бул штекер мындай үзүлөт. Мына көрүнүштөр. Стартер. Бирөөсүн чечеткенбиз мына. Бирөөсү ошо аккумулятордон келген масса уланган ушагына. Аккумулятор келип уланган масса деп коем да, аккумулятор келип уланган ошону чечебиз да. Анан кийин түгүн чечебиз. Азыр биринчи күнү чап келип чечейли. Manda çocuklar. Bakın nasıl. Çorap. Bir an yüzü koyuyoruz da çağırıp koyuyoruz. Ne yapacağız? Görünsün bu. Şunu çeçkenden yine nereye çeçeceğiz de. Hadi tügün daha göstereyim hazır. Bu tügünün starter. Starter'de bu menen şu bolt menен bolt çetsek starter boşaytın. Görüyorsunuz mu? Şu iki bolt çeçilet. Görünüyor da. Neredeki tügündeki bolttan da. Şunu boşatıyoruz hazır. Şunu oradan sonra bu bolt menен üstünkü bolt çekeceğiz. Çeç boşalt koyduk. Bizdeki massa da uşak olangan eken, akkumulyatordan gelgen massa mı? Starterge olangan eken. Bunu çeçtik. Starter boşadı. Akırın çağrılar hazır. Starter'de çeç vallahi. Yan boşatıp. Bunun almastırar hazır. Starter'den balasın. Bunu boşaltığında bir 12 düşmeyen boşaltıyoruz. Bir an çerkemeyen boşaltıyoruz. Şöyle boşaltıyorlar, çıkart bu da kalası hazır. Bunu boşaltkan içi mındayla bir prujinası var eken. İçine salıngan. Bu cağında ne olgan? Temir var eken, bunu atalışını dele bilbeyim özüm. Şimdi sizlere uşağın şu özümle video çesap жүрген adamın da. Bunda elin etkenler. Hadi bunu başka almashtırabız hazır. Şunusunu almashtırып atабыз hazır. Мынасы базыркы чыкканы. Бул эми сала турганым. Бул менде бар болчу өзүчү. Şu kaydı özünü salıp koyayım. Burada da bir oңдогондо причинасını таппай ушунусун алмаштырдым эле. Мындан эмескенде да. Азыр şu өзүнүкүнүн эскисин салып коем азыр. Ошо салганда настройка бунусун да алмаштырып коер элем. Өзүнүкүн. Мына.
Munda iletkenimiz. Prужина buyaktan ketкен değil mi? Şunda koyalım mı? İçinde tutalım mı? Şiş temiri. Talışlarını bile bilbeyim de özüm. Şunun oğumunda katır piloda. Katır koyasıdır. Şu bunun içinde 3 ele temir olatken. Sertirdim balası içinde bunday temiri. Ha. Bunday prужинасы olatken boldu. Şu 3 ele nerşeme. Başka hiç neşesi çok ekan. Артынан қатыра тұрған болоты, бұл гайка салдынан мынаны қатырып отырған. Башка эч нерсеси жок. Барчадан қатыр деген мыносын қатырабыз. Мыносу мындай турганда оң жакка қатырылат. Оң жагына қатырылат да. Hatırlat. Çoğaltı büttük. Benim kayırı обратно салабыз. Sertirdim ben alacağım eleştirip koydum hazır. Hazır katırağız. Bunu alt tüzüp var koyup tartıp katırıp koyabız. Benim kayra üstün ulap işte girdi sayıp ben жүргүз көрөбүз азыр. Мына биян катыр бүттүк. Мына көпчүлүгүндө иштекири чыгып кете берет да, ошон үчүн мен самарасы менен катырып койдум. Сымын ачып самарасы менен катырып койдум. Өзү чыга бербеш үчүн. Тийбесе дагы шумасы болбой. Бират азыр жүргүзүп көрөбүз азыр. Бисмилла. Баарын соғып курадык. Ой, аккумулятор улаш керек экен. Азыр аккумулятор улап жүргүзүп көрөбүз. Буюрса аккумуляторда улап бүттүк. Эми жүргүзүп көрөлүчү. Bismillah. Жүрдү кула каласа. Бияга өтө жакшы. Ушунусу жүрбөй калат эле. Мына бүттү, туугандар ушундай. Сартирдин баласын ушинтип алмаштырасыздар. Биздин каналды колдоп, подписка басып, лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Дагы мүмкүн болушунча керектүү маалыматтарды чыгарганга аракет кылабыз.